Regan Kaberia uria ni mwerekeria wa gikundi gitigia kithirikari kia Zoe Empowerment Kenya na ugite kuri na bata ya thirikari kwithirwa ikithithia mawatho jaria jakethirwa jagitegerera muno Tunisa Ranandi ethiritwe akiongerera Tunisa twingi turia twithiritwe tukiambirirwa turi kurukirira mantu jaria jateagirite. Mwerekeria wa ikundi gitikia kithirikari gia Zoe Kenya Regan Kaberia na rombete thirikari kwa ili oritingwebwa makanisa na kuyukuria baraba utumira shirika bao na njira itebui matalia kenda kurieria winyangia na rietwa ria Murungu. No tukinya kuonthe uti group gutethera kwena mikora. Kinya kanisa ene kwena mbi. No kumeapaza kwe kanisa munda atiri wenda ibwa rekondi. Badira antu ugarita ngwe ya 3 kiumia. Jumatatu ingwe weta kutira pasta nyumba kutira mundu pasta ngui Jumatano into kwa kurethia buingilete kanisa na bukiromba kana Juma into kwa kurethia mulimani imbia utoma o maskini bure akuya kiwe kuthiro kethira we spenda all your time utekurita ngwe. Na pia kuna wengine pale wameanza mambo ingine ya kumisuse wale congregants and especially the young congregants, kwa sababu ya ile vulnerability wako naye, watu wametake advantage. Pia kuna watu wengine in the village wameweza kuchukua hata mali zao. We really pray for you if it's possible you help us, especially following up about their rights. Kurukina rombete ntukembethe wito makwiritira ngwe chenjara ciao kenda kunyigia makarika ya wagibwa ngwe muno ate kandukembethe. Onda like the other day bara validate the Forbes magazine, the richest people in the world, I came to realize number one, all of them are business people. So it means Babu, you're on the right track. So when advantage ya age nanto ingwete kia onike ya kwanjiria mantu ya biashara kidogo at the prime age nkona bwene yao thai tukitha tukara ile mantu yange, but buke ya utilize opportunity boy ruari yanko ndo bwira in the next few years tukitha tukara area about millionaires, great millionaires in Tigania West. Nonto thirikari ya Kenya arekinyite thai kutena ngwe si ofisi kutena ngwe ngeche kurita ngwe iraire ho i muntu anjire kuthika biashara kawe na wandike muntu ungi na nthiri kurete chionthe ulimwenguni ni ara muntu anjire kuthika ngwe kawe keka nini waka the of yourself waka when they are already kakura ukandika muntu umwe nonge arete gitara kuguna youth ya kwega na rimo kumatigania West na into amwe na kigene ya kwambiriri biashara na arabarombete obitumira witethia na kinya ukiria ntu bangi barabara ya kwina bo ugendi into bi no ntu mwe ngome yakwe watu na bo ba eta ba biendie ba ndire pastor mbi becha eto thoko mebiro ka thoko mwe ndie mbi oke akwende bila we na byo kenda wende kwende bakanje ibo kumabura thithitu wabu no ntone ibro kinyi to bratha ciate ya muntu ara ukacinta byawe akende byo thia kaendi ambi kansene. Whatever startup kit that you get today ni yeku ya utethia na witethia atonyukwe na aronyukwe no choke wandike muntu ungi onturetu twari inkona nturetu ikumba othetherwa mwana ora aretite kwa pengine a drug addict, mwana ora aretite kurira nchovine, mwana ora aretite sink into depression. Twari akwebela no amantu yeu oningi ukume kundi nekezoe temenya kwa yani tena once cha kuwa na ndari sababu sikuwa najijua kabisa, nilikuwa very vulnerable na renda ukumire kundi nekezoe twaya wa budget ya kwa business girithano na girithano irenda erwe ntaitire mbinyange budget yako ndatire ndambiriria kuhok samosa na bajia na thai oni ndire ambumbete
kuma keba abubu kwawe into thai no ntudero ngiri ithano no ndo amena muntu mwenye nikamurira into biwa kurirwa thai narekana na kurira nto isapotete antu baba inge nyara kana no bango imbe tanko na nyamwa no kwengi skuru na nkamurira school fees Nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.